Ole zalina hian Ramthar Veng branch KGP ten thule Hla Zan an man tura inbuatsaihna hun an neih mek a he an inbuatsaihna hun hi kan han chim kualanga kan han kom kual vel dawn ani hmasa berin heta hianin Ramthar Veng KGP active member pakhat a awm a I hming le I group hming min hrilh thei ngem ka hming chu zon tluang an ni a upa ro zinga group upa aro zinga group ami ni a chuan in inbuatsaihna a tha em in group inbuatsaihna a tha em thatok in script ziak tu min hrilh thei angem nula ram ngai zoli Nularam ngai zali hi literature subcommittee Ramthar Veng branch literature subcommittee a committee member ni lai mek ani ti kha kan lo sei boka in group khan englam pange in chandon ram sahum hal lampang in group a hian member engzat nge changdon cheu a hria them somni borvel kan ni kan ring pakhat na ni inin be sem ani kan i bua se dan jo kan i be sei pakhat na ni anin be seya tuna sotlama sonin midang an lo omrem chang le a ole eng group nge ni mi hrilh them upa ro zinga group tunge hming lalom sanga lalom sang hi KGP active member thawani a in group inbuatsaihna tha em a thai ti tokem o thatokhat chu reason tin do tho chu kan zir ve a phak ang tok chuan nangma hi drama hian ni telve do nim telve do in group drama a team englam pange min hrilh thei ngem a team ram ngo le nung cha hum hal ang dok kan lo me ole ta hang ka heta hianin member dangan lo omle a iming min hrilh thei ngem Lelmo nama. en group nge ni Uduai lo group. Upaduai lo. in group hi englam pange in chandon min hrilh thei ngem Ramngo hum hal le Christian nun lam. nangma hian ni changve do nim Changve do ne. ani pakhat na ni inin ringem Kanin be se dan chuan nan nge yam. kan lo me Hello, ring mama. chanu chut thei ngem ta hian hei kan lam hmu angin zan ina hianin thule Hla Zan mi tan in inbuatsaihni in kan hria a in group omna le in group channa tur topic min hrilh thei ngem kan group hi upa ro zinga group ania kan chan tur hi Christian te le nungcha te ti aniang in inbuatsai tha em oi kan inbuatsaihna samup mup lutu pakhat na ni inin ringem pakhat nan ni chu kan in be se ya kan ni lo ni pon kan lim ber thawang kan lo lu to ke kan kom lok thei cheng em I hming le I group omna hming min hrilh thei ngem ka hming chu arlel mo sanga kania upatlang lo ma group assistant leader upatlang lo ma group ten enge in chandon min hrilh thei ngem Christian le luitui hum hal poi mo hle me ani in inbuatsaihna tha em thei ang chuan kan han tivenia ni zan lama te in zirem ni zan tak hi kan zir lo ani pakhat na ni inin ringem ringe confident khop mai kan lom nu to ke
kan kom lok thei cheng em he anin ba sai na po chat mel khop mai I ming le I group om nang ming min shel theng em rem sangi kan dia ka group om na chu upa aro zinga upa aro zinga group 10 englam pange in chandon min shel theng em I tuna ka ron chan tur hi nung cha tere Christian na inin ba sai na cha em he kan Veng chabe kan thei top chu kan chwa ve a ni zana po dar som pati vel don kha kan thenga mo yang vel zu ni chata ka ron ti kan tu ni he kan hu ang hianin savalem te ni in ge sha ani le pakhana ni inin ring em inin be sem kan be se ti de tom me ya anin ba sai na po cha pakhana ni nge anin be sei bokani chan ba kan kom lok thei cheng em kom thế nghe iming le I group om na ming min shel theng em cái mình chú là sang rồi anh ấy cái group hôm nay upa aral đôi là group upa aral doi lawa group 10 englam pange in chandon min shel theng em ram ngô hum hal Christian na thì cái chẳng đâu nè inin ba sai na cha em cái phác tóc cho nên chắc khóc mấy pakhana ni inin be sem cái bùa cho nó anh ấy thấy cho cái bấy xe bắt nó chú thu le Hla Zan ta na group tin te in ba sai na he a thatle he tuna po kan mu ang hianin zir mek te lo le in shefia mek te an omania an thei top an chwani he an boy mel khop mai chan ba hing min shel theng em HS la chung nunga khania music sub committee chairman kania thu le Hla Zan tan hianin music sub committee te hi sound in charge an oma a boy thak melem nge har sana te in name boy thak lutuk lawa amaro chu KGP lampang hem bungrua te du thu sa mangin kan nei lawa chumi achong kausan te kan dila kausanin phal takin min man ti ratin headgear hi wave lampangin min man tir dona thonin wave la tangin headgear pathum min man tir dona an chunga po lom thu an soinga la ni e kan lom na tuke heta hian upa aro zinga group secretary oma inin ba sai na cha em kan thei ang top chan thei kan in buat sai ania chat lo chu ka she lo le iming min shil theng em ram ngai zwali kan ya nularam ngai zali hi literature sub committee committee member ni boka chanin in group pakhana ni inin be sem be sei chu ma se ka she lo le eng tin ye kan ni zer don thei top kan chwa nga kan lom ni tuke he ani shil fia na sa khop maya chan pa iming le group om nam hing min shil theng coming to la romoya khiang te kania rosing group om member kani thole Hla Zan lo om tur hi ipur to em phur to khop mai in group in ba sai na te chat pu em min shil theng em ka siat pui em lova ka siat pui lutuk lo wang po hian mu chu ka chak to khop mai zokina pakhana ni ibe sem in group base ani ain bu sai na he a trying ka sia an sai dan tang chuan an member te pon phur to khopin ka sia pakhatna an ni hi ka base ta tani heta hianin he upa arel doi lawa group 10 ani shil na sa khop maya chan pa thil kan lo zo lo thei cheng em do thầy tè rèn ấy englam pange lo so englam pange I group member te lo shil mi shil theng em hey hiang au hi kan pasal tha tur ten dia hey ti chuan in sap ho te po kan set up don na chuta chuan in pasal tha le sap ho in beidan beng khoi pasal tha te le winchester zolo ti kan ti ta khamin zuman dan vel si na kan da don da chulai vel chu khulai thingpoi huan vela in beidan vela kha eng tiagi angin nge kan ti theng ti vel kha kan lo soi ne chu ava mu no min awangai nom don mmv in group in englam pange in chandon mi shil theng em kan group hian ram ngo hum hal kan ti dona chu ram ngo hum hala khanin mi zolal te na ram ngo hum hal na na
mi dang an ngo tha lo thiata lo wat chereu tu tel lakan thik thu chiat dan chongsang vel te kha chan chua kan tum dona tin chumi baka chuanin tun lai theyang bera ram ngo kan ti chiata wa kan torna sang sang te poron set up kan tum dona ni chu atlang pui tur chu ni mai o tun lai din mun ngai to pon poi mo khop mai o kan lom nu tu ke doi la group pakhat tu ro doi la group tu ana doi la o heta hanin pakhat kom le lakila o chanpa iming le I group omna phing min shil thengem Oh, coming to Benjamin Valel Rotania, Upatlang Loma Group, Kanomani. upatlang lo ma group ten englam pange in chandon min shil thengem Oh, kan Chanturhi Christian le Lui Tui Tiani. Oh. inbuatsaihna cha em Oh, Tha Angrenga, hey, neih zan Kha kan Ola. Abaki chu kan la zir vengar nga rakita puilia majima te chuan helai hola te hian kan zir tlang pui chu kan inbuatsaihna viau chuan kan thria inbuatsaihna that chan pakhat ani inin beisem ka hrelo le endik tu te thu niang chu oh ani hi ni kumlama music sub committee chairman ani a tun kuma hanin music sub committee member ani le boka oh zan ina po he kan mu ang hanin inbuatsaihna hian music sub committee lamte inbuai emema a ha tha ke ma buai tha ke min shil thengem oh kum dangai chuan a buai thak lu tuk to lawa a chan chu kan hei hol thar te kan neia kan enge kan FM te po hi han fixin om vek to ta FM te po chop dewa hanin chop kha angai lu tuk to lawa chuan hei kan thia tangin stage kan hol sound chim po hi ti hian sound thata kan nei to a thil buai thak lu tuk chu ani lo amaro chu ni call thila nia han chian lo te po om ve thea chunga chuan tong tai te po kan ngai in ka sia thil buai thei thil ani wang khan kan tong tai na sat KTP member te a lo thin thei nan kan tong tai na sat ngai in ka sia oh hey alo ken me ke headset ani in ka sha headset hi in mangdon or headgear in mangdon emni oh pathum vel him han turoma enge kan chantura hian man na tur hi a oma ke pok hei kan group tan ka chang ve dona headgear hi ka mang dona I hunlu tak senga kan komnate min ngai hlu saka wain kan lo me